Sanibonani bakwethu ngithanda ukunibingelela nginamukele ehlelweni lethu lezindaba iSpimela TV1 moqala ungena kwehlelo lethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe ungalezi phela lokhohla ukushare link lethu ukuze sizondlobale njalo awusuka niniyeka amadoda nginiphathele insizwa yaseHarding bakwethu bathi uMagomazi kwezomculo uthi ke bakwethu ngisukuma nokubonga GMT bakwethu inamandla ngikhiphe khona le single track yami ethi just ukuzwisa nje abantu umsebenzi wami omusha kulonyaka ukuthi uzobe usezingeni elinjani uthi hayi bayawuncoma bakwethu left and right and center bakwethu uthi le track angazi ke ezizayo izingoma kuyobe kunjani njengoba kulebe ibabaza kangaka nje uthi nje ngithi up ngeGMT production kanti ke bakwethu uMagomazi uphinde wakhala ngequality kule studio ukuthi ayinzima kakhulu bakwethu uthi ke bakwethu aphinde futhi ancome umngani wakhe umjikelo amfisharishe kule track athi ke futhi wangakubo uthi uyancoma naye ngento ayizwa kule ngoma uthi ke danki sizwe GMT uthi uyaphakamisa bakwethu uthi umsebenzi wenu muhle kakhulu ngendlela yesimangaliso uthi niqhubeke nenze nakwabanye bakwethu uthi uyathembisa ukuthi usazosebenza kule studio ngendlela umsebenzi omuhle ngakhona uthi ke kanti bakwethu uyatholakala na ku YouTube uyabhala nje ukuthi Magomazi topic la uzothola yonke imininingwane ngaye uthi ke nengoma bakwethu sikhona isiphumile imnandi wena ongakayizwa uphuthelwe phuthuma ungasali entweni ezimnandi usho kanjalo kuMagomazi bakwethu mina njengentatheli eSpimela TV1 angeke ngiphume kanje senengibamba ivideo nelandelayo ngokuzayo Yesinga bashayen bantwana bengizethu 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 Yesinga bashayen bantwana